Shalom, dulu solanasang tu pada nakam sepong matua. Nalambi atuna tulatani pada menomba pudi siang pangke itu sangat napuang. Yang moto mai komi solanasang anta pasadia benanta sia katuanta siapa kapatongan anta la menomba dengan puang melambi itu temo. Kure, kure, kure sumanga langan puang di matua. Boleh perayana lako kapenombanta. Ia mapuang talu sang buah wanang. Di pentiongani sukarna lukna. Di pelalam dini sangka makaraingna. Ia mo unarangi lalan tangata. Ia useroi tengka ke edeta. Di tete mamasena puang pena masalo. Tontong unayo kaiki. Manasa ia mulalan ia kamanaparan ia katuan. Tawe. Lama perangi komiraka. Tolepi. Pisampa. Mai komita bendan. Tasang rabanan umpudi puang. Lamai penanian kombongan. Talung puluh talu. Angka misa taluna angka apa. Kurangi gamarambi. Dia tu pak tunduan ta umpo tete sangan na puang.
tumangka ungkombong langi solalino. Amen. Salama yo may mintu to masallo. Narampoy morkumi kamarampasan tanpa kasema pak kamasian na Yesus Kristus kuangata. Siya lako duka kalemi. Dulu solanasang panteng kaki deta umpa undolai tekatuan lantelino mandasa. Saya tala buah kumua saya salaku. Saya dosaku. Saya ku pegau kesalahan dan katuangku. Ay komita aku kasalanta lako kuang. Ayamura sumpu mamase pengki pak kaboro na. O ambe daw suruga mengakukan mati kalemi kumua kami te to kasalamukan tantang ngaki kadangki penggaurangki yan lan aganna kasalanmu kan jalan agan katuangki utang sipatu pak koreami opuang ya kelami palan arai salaki indara tumaadin untanan ni bendan dia olo malabi mi puang. Bang, kamu pak kamase ya pak pagari. Masih makan o ambil turun. Kamasay miki puang petumang pata nabengki panak tunggaan na tamalan telino laabak ki yung may kasalanta ay kumimi tapirangi solanasang tukada kamasukana iya mote nadadi pasomba tupak pakaborok na puang matua laku kali muamang kamunasua tu anak tunggaan na tamatelino na tete diyo kalena antatuo iya mote aganna muatae nakita mangka kamasay anak kamasay punga matua tangadin na iya mangka kamasay ki ya mangka usah anak na mendai suru usteroy pintu kasalanta kerangi solanasang
corona katuan baru. Lalamay ngana Petrus kuah ayat sama kuah. Ia mo tukamu dolona tangia tahun na apa totemo tahun na mo puang matua. Udolona tang unapa kamamasian apa totemo higkamasemo. Julu solanasang tabasa si sonda, wainan pa apudian si turu, pa apudian 30 misa, angka misa saya lako 5, angka 15 saya lako angka 10 kasera. O puang mati kuni mentirerung. Da mora angku kasirisan rampanan na tete dio kamaloloan mi. Tanan ni na talinga kia rampanan na madomi. Sangapoy angku pabuntu batu ontirerong angkom. Karena kamu mau buntu batungku, kia tambah kukungku. Ia moto renden na sia solana tete dio sangami. Lami duduk na lan mai porok. Na tananan hunian nak tahu. Belana kamu mo sanderan matotoku. Apa mati kalemi kuni sande o puang. Wah, kamu mo tu kapenombangku. Ya tu totoku lan lisu pala ami. Rampana na dio may lisu pala na mintu tugulengku. Dia dio may mintu to undula. Melo kemi pirangir rupammi tu taummi. Jalanokan ni tete dio kamasokan ambi. O puang, da mieloran na kasirisan, elan na meonwi na mati kalemi. Melo kemintu tobang da ito nakatiro-tiro lan to mate. Da ito namamang tu puduk mo orang. Matampo ungkada-kadai to malambu. Sia madonga sia patelle. Ibenat tu vokal grup PKB, kampudis yang pakala abis sangan na puang.
Ore subanga buang di pakalabi na masallo. Kami nani lamay papudian 130 kasera kamisa. Terus yami Taruba tu penangku obuang oyangku kesyanoko ayumi bela tapena oi goyang kominang isan Aku kedokungkamu. Na puang mo tambi mo watuna patani basa siya unanung karan na puang ay talung turuan paatan tolo dia may tekiya to ay kumi aku pa puang tutu bayang pambe daw suruga siya kipakalabi rondong pala amakan kampo mentama indete banwa kabusungan mi au perangi kada asiromi kami tontong ikan ni pena masallo ang kita andai tupatun na apa mi pangadaran lako kaleki to temo puang kari itu sara budangki dari ite pangandoki hormati lasangan na Yesu puang pelak bakti amin. Juru solanasan gelansan na puang matua yaitu Pak Basan Surah Madatu makna di alalan mai penggoran na rasulu pasal apitu angka 50 na apa saya lakukan 60 na penggoran na rasulu kisah para rasul angka apa salah pitu angka 50 na apa saya lako angka 60 na dia ton narangi tinde tahu
bian na to. Reedek mi araana kia singgarigi-rigi isinna untiroy. Apaya tu Stefanus ponno pena masallo. Mentingara langan langi nakitai tu kamalabiran na puang matua. Ya Yesu keede dio kananna puang matua. Nakuami. Hiromi kita tulangi tibungka. Yaitu anak rampan dilino keede dio kananna puang matua. Apa maramba tu tahu pemandui gamaranna. Kiaun tampun talinganna. Napada takpa lakai. Nasuali lako salianan tondok. Pui batu. Itu may saabi pantan patorro sambu na rokko to lentek na misa atau mangura tanga Saulus. Ana tumbui batu tu Stefanus to namarasan metamba langan puang na kuah. Oh puang Yesu, tarimay tenangku. Alinguntu mi nametamba umpemandui gamaran na nakuha. Oh puang, da ipo paindo i te kasalan ya te lako te may tau. Mangka makada susito mangles suram mi. Sumoto tu kadan na puang. Amin. Bapa Santa mapenduan ya dalam may bungaana surat na Rasuluk Petrus pasal 2 ang kamisa selako sang pulona. Iya mato rampana mintu kalando paaduan. Mintu sanda pakena saka belo pudukan saka magaliliad ya mintu paapalele beko. Susi pia manedadi lasusidu ke kami kaduangi bumbungan masang dikua anna iya ipolobo landa lako kasalamat. Ya kemisa ading ikumua masokan tupuang. Ia mo mipentirekei. Ia mo tubatu tuo nganna na tibay tolino. Apa pasangan na punga matua ditonno siya kiangga. Lasusidu ka kumibatu tuo dibangun mendadi misa banua pempena siya kumbongan masalo na tomina. Kua ami pemalaran pesuru penanna to napuray puang matua belanna Yesu Kristus. Dadaden di sura alan sura madatu kumua. Tanan lan Sion tubatu petau ditonno siya kiangga. Iya tuto umparan dan iyo kapatonganan tayan nala di pakasiri. Yamoto itu kamu mapatongan na pakiangga. Apa itu tang mapatongan na napatu tekada iya te. Batu na tibe pande. Ya bangasyamo mendadi batu petau. Isa batu kadito doan ya buntu batu maapamatana. Nani todo tau iya to belan natay anna dituloy itu kadan na puang matua. Tampak mo tau iya to may lako apa. Apa kamu te misa arapu itono misa kumbongan tumina maaparenta misa bangsa masalo arapu tau sanna puang matua. Mua ami pakalilian ni tu penggaran kapuan na puang untambay mo komitas ulamay kamalilinan bentama kamaseroan karle kalian na. Yamu tu kamu dolo na tangia taon na apa to temo taon na mo puang matua dolo na tang unapa kamamasean apa to temo te di kamasay mo. Moto tu kadan na puang. Haleluya. Hallelujah.
Indonesia tukadana buang Yesu tudiala ramai Yohane pasal 10 apa ayam pempisanna saya lako 10 apa kami parosoi tu penami patongan ni tu puang matua ya patongan dukana tan banuanna ambekku budainan dini torro ya ketai nasusito manassa mangka mau kupokada lako kalemi belanna lalao na umpasakarang kumiinan ya yang ku lao ang kumangka umpasakarang kumiinan lasule na untamui kumi ikua anaya tukuninna ya duka mini ya tukuninna male mitandai tulalan lako kami tu mas lako opuang saya kitandai tulamininna male naumba mo laki kuah untandai tulalan lako kami Yesu lako aku mote tulalan jaka manaparan jaka Tuhan moi misa tahu tak na rampo lako ambe sangadi ke tete kopiaku ya ke mitandai mo anasa mitandai tu ambeku randuk teto tetemo te mitandai mo ya mikarip mikita mo aku ami Filipus lako opuang pakitangkan tu ambe podo kaya duka to aku ami Yesu ungkuan ni Filipus sama mo masaina kunis usi solang komi natai bangat siara ka kitandaina minda tu ungkita mo ambe maapai amu kuah pakitangkan tu ambe saya kamu patongan ni kumu aku te lan ambe jaya tu ambe lan kaleku pintu nate kada kupokodang kumi saya kuma inan na kalena umpokadai tangadin na ya tu ambe tulan kaleku ia mo umpogawi tu penggauran na patongan na kumu aku te lan ambe jaya tu ambe lan kaleku ya ketai mi patongan na tu balan na mintu penggauran ia to tongan uku amati minda tu patongan na napogau tu mintu penggauran kupogau ya napogau tu penggauran ondong kapuan na iya te kelana aku te lalaw na lako ambeku ya apa-apa tumi palaku tete dio sangangku dia mo aku pogaurang komi kumua ana di pakalabi tu ambe yona anak ya ke umpalaku komi apa lako kaleku na tete dio sangangku dia bupaden kamporan dan inde moto tukaran na puang nakua Yesu ria mau patongan tumintu na tong perangi kadan na pumamatua ya ungkari tutui Kumbongan masalo na puang kiri aku mi kamarampasan lan puang ta Yesu Kristu julu solanasang
tumingka ki ina untampe banua pentiongananta tantu matoto lan inanta tarampo manapaki indete banua kabusangan na puang. Dan siara kapapasande lako tumampata unayokai ki ilakolalan taulaina. Tay katangarapasan pena taun tampe pengkaluanta lana matoto ki uranuan pastakena puang. May kumun dulu solana tasule tama Pak Basanta amay yoane pulo apa. Lan kasi paulelian na sola anak gurun na napokada Yesu kumua lamale langan banuan na ambe na sule. Apa tula na pogau do naparampo duka kumua taum pasadia inan tula nai rampo jatoro sola mintu anak gurun na. Napokada duka kumua ya kesadiami tu inan apana tak lan banuan na ambe na tasule untamui tumintuk anak gurun na situru unolai lalan langan tuinan pura napanata tulu solanasang alas sangan na po ng Yesu. Apa tu dari laku anak gurun na narangi tekadan na Yesu Rosomi tu penaan na solanasang. Kalau na tayo natandai tu batonan na mentolinon na tu kung Yesu. Nasangari kumua larampo mendadi datu. Maparenta la komintu na batina Abraham, Ishak na Yakob. Iyate tanan ina iyate payan dan apa kuangana nanga pira-pira anak gurun na kumua tamendari kapua yo koranna kuang Yesu undinna. Yaduka mo to namikutana tu Thomas kumua tay kitandai tumba lamiolay male ya umba na ni tulalan lako. Tabe namikutana na lako siulu solanasang Indo kumu unampu HP. Angka itu 5 mi kureken ni. Diri kalah. Mau Pak Komito. Belana ia ke murai komi sumalong-malong rek ke jalan proklamasi. Batu lataru ulangan hambalang siduka to kela murai komi untiro istana batu tulis mi pese mana tu HP mi baila na pogo duka Thomas to kenaden mo HP na tae mora nalasarai pu ang Yesu mekutana tonga nakato siudu solanasang indara tubuda pa pulsana batu kuotana. Inda tu manarang untandai password na gerigator Raja Kramat angka 5 mi. Tadi tingkan to keden nampui. Inda tu dempa kuotana na pese HP na nabungka Google Map tentu bisa saya Yatay anna masusta unamparan ni tuinan lanapatu. Apa daamo sobay undaka banuan na ambe lanapatu pong Yesu kemalay umpasadian inan tapu mintu to umpatongan ni jatontong ungkaritutui pangadaran na siya parentana. Ay elan Google Map to. Nakuha tu kada mangulampa tanina. Dia molalan. Dia kamanaparan, dia katuan. Kutanan na Thomas kumua naumba laki kuha untandai tulalan lako tuminain na minin na male. Dia mo napebali Yesu kumua
Aku mo tulalan. Ia ka manaparan, ia ka tuan. Patunan na kumua Yesu kalena mo tulalan. Dan kada mangulampa na kuah ia mo. Ia tu batunan na dan umpama tak lako kita totemo kumua Yesu. Yesu mo tulalan kasalamaran. Yesu mo misa-misan na tumadin usolan mintu itong madosa, lako ambe masukan, itete mintu pak di tunaulay siya napasan. Yesu duka mo tuka manaparan, kelana ia tu pintu kadana, pangadaran na, siya penggoran na, nakanasay, dan po salama mintu to kasalan. Yesu mo tukatuan karena pura mau taloy kamatian. Dia mo to yate kita to madosa to si patu diukung. Nalaba kamu ki. Naseroy rarana to tibollo do buntu Golgota. Anta di pasalama madin unnampa kataan lan kadatuan na. Tangiara pak boyo-boyo tanta salama. Tangadin na di bempuna lawangki, yo may puang sanda mamase, sola gracia. Kelana takatapay tu puang Yesu, rampan dilino, rampo, ulabak kasalanta, anta salama, sola fide. Kadanna, pengadaran na, siya penggauran na, takatongan ni, siya tapukaw lan katuanta, abengki kasalamaran, sola scriptur. Apa tuna palaku Filipus tiro ambe ape balipu nga Yesu kumua minda tu untiro mo ambe tayra ka patongan ni kumua aku te lan ambe ya ambe lan kaleku intuna tuku pokada siya ko pugau tay kumainan na kalena tangadin na ya tu ambe tulan kaleku siya mo umpokadai siya umpogawi tukadanna siya penggauranna. Nasampai kada tu anak guru na kumua talaw na lako ambeku. Minda-minda tu umpatongan na tanat patongan tumintu apa? Tanat patongan tumintu penggauran ku pogau. Yana pogau penggauran ondong kapuan na nayate. Apa-apa tumi palaku tete dia sangangku. Dia mau laku pagawurang kumi. Semua anak di pakalabi tu ambe dia na anak. Dia kem umpalaku kumi apa laku kaleku. Na tete dia sangangku. Laku paden. Dan may bunga na surah na Rasul Petrus pasal 2 ayat misa sela 10. Isabu tu Tuhan Yesu batu tuo. Kakatong patongan, ia tu batu tuo, isang aduka, batu petau, batu yang terpilih, batu matana, batu penjuru yang mahal. Apa lako totang patongan, ia tu batu tuo mendari batu katitodon. Kelan natay naturi itu karena pumamatua. Sabi, kutoleo pang lamikutana, ako ngayon malabi imi solanasang. Indaro kong tumuray menda di batu. Amin kay. Pangle. Dia anaruluton dokta toraya, darupan na tu batu. Na den tama dia memang kasa dilendu itu gandang batu. Mana den kenolalaku ke lapangan terbang dilambiau metu batu alu. Den male-maleau rekke dilambi itu rek eram batu. Dipetaru rekke dulu rantai pau dan di sana batu makrupa dan di sana batu tumunga.
Apa na hindi mibiti pina to kamu na yang Lutoraya Barat. Endu katu batu istimewa miampui. Yang mo tu Banotoraya di Papabatu. Emor kumkalantiro ito. Ia kemendadi ki batu tuo entu pasanan tengko la tatarima. Ia mo tu mendadi ki batu tuo dibangun mendadi misa banua mempena. Ia mo tu kombongan masalo na puang. Ulang patale kareba kasalamaran. Kuntambai ki tasu lan mai kamalilinan. Mentama kamaseroan kalle kalianna. Dan surah kareba keparanuan natonorani Matius pasal 20 karua sang pelokasera na kuatu Yesu. Ia mato malem kami ipopendani anak gurungku tumintu da bangsa. Amidioi tamasangan na ambe ya anak na penama sallo. Patunan na kumua ya tumintu na tumendadi mo anak gurun na punga Yesu. Laul lolangi katuan lantelino mandasa. Lan mo iya pantaranak na buang talu sang buah banang. Na pengadai ki Rasulu Petrus kumua rampanan ni tumintu kalondo aduan. Rampanan ni tumindu pintu sanda pakena. Rampanan itu kabelo pudukan. Rampanan ni tuga kamagalian. Rampanan ni tu pak palele beko. Nakua tu punga Yesu lakon anak guruna. Kami paroso itu penami. Patongan ni tu punga matua. Ya patongan duka nak. Kasusiki pihak manedadi. Kung kaduangi bumbungan masang. Air susu asli. Kan tiruan ya. Kan susu cap nona. Kan cap bendera. Sapi. Edong. Murni susu dari ibunya sendiri. Anna di Polobo tanda laku kasalamaran. Di bahasa nina tu penggauran na Rasulu pasal pitu ayat 50 na pa selapan 60 na. Diona kematian na Diakonos Stefanus. Tangia daman mara tebendan mendadi batu tuo dan banua mempena. Tu daun patale kareba kasalamaran. Tabasa ni na kumua agargan ulelian tangtongan dio may toong kabiri. Pelana takapadian kadipangkeran lan kumbungan kalua. Ya tangapondo du kamo pandakaran na. Kemendadi kaunturu po Yesu mintu kombongan. Kamu kombongan masalo na po. Tudigente batu tuolan banua mempena. Tarima mitu songko basi kamakarimanan. Siapa dang pena. Ia mutukadan na puang matua ami male umpatale kareba kaparanuan. Ia kamarampasan. Pangadaran ni tumintu na napapianan puang Yesu lako kombongan na. Isan ni kumua puang Yesu katontong usi solangki saya lako katapuran na lino. Amin. Darapa ke isolan sang maknandungan.
Pili langsam ki puang menjadi ngui sudah masusan kitamuan lan lalang katuanta. Patontong ki umpamanas saya kumua tadiam miki ilalan nambe pasibam miki ilalan puang ta Yesu Kristu lamentama sola lan banuan na ambe pinan taneni sola umpuli siam pakalambe kala abi tangan. Bayang ki bayang ombe ki daw suruga di palaku na di pakalabi tu sangami na patalo tu parentami na dari tu pak poreami lan telino susi daw suruga engkan ni tu silasana ki kande aloyate ya pak de itu salah budangki si kami empak de salana tu kasalan la ko kaleki ada ami lorang kan ni kiroso sangadin rindi palakan narandangkan dia tak boleh tu karena kamu tu nampui perintah ya kapan ya kamala abiran saya lakona pendang ki solanasang pengakuan na Gereja Toraja tubelan na papanakta na pena masallo ya umpo parandangan karana puang matua anta patongan ni kumua pengakuan niya te ipeura situru bori patangaran dan pengakuan Gereja Toraja kumua tongan. Kombongan masallo na puang alambi na tulat orang tenomba na kadanna puang matua tula mendadi garonto na usorong tenomba ya motu dalalam may papudian 100 asera aya 100 karua tunakua puang timang mintu kemala tanning ina sabu tongka dililaku japatudona tu may atoranmi Amenani tang lelo kemasukan mi pang.
pasambayang. O ambek ki daw suruga, rampokan usorongan penombang kilan pengkarangan, patale sukaran nalukmi. Intu nate kiala lama itu yanami pengkan. Aku ami pasakke sisola tu jona pa batang kaleki, angki pakai situ pa purayami. Pasakke duka itu kompara natai ilan kombongan anna pakalabi sangami. Harima mi puang belana mintu nate kipalaku lan sanganna puang Yesu puang pelabak kasalangki. Amin. Pertama ki pangimbo sama lele. Ay kamu sayang. Pambe puang masok. Pre sumbanga puang. Kirangi mo kadaram mi kada masiromi. Rampo loko kami solanasang. Tuntong ikan pena masalo mi. Ayatu apa pura ki perangi. Mendadi surolan lalang katuangki. Ngayo lako. Pambe do suruga. Pasambayangan duka. Mintu apalah na pogao te kombongan. Ako sang minggu kipatu lako. Yaitu ibadah keluarga, PGT, PKB, PPGT. Duka tu anak-anak mi lamelada katesasi. Ya tenduka la di panata yo mangkasa ku perkawinan Yuan sola septi. Karan ni lalan puang. Namintu na to maadin di pogao. Di pogao si turu pa poreami kumalaabi isang kami kumatoto i mintu kaunami. Pasambayangan duka ku anggota jemaat bulan kamasakian lalu rumah sakit ya dio luto inan si misa-misana kato kipasambayangan kaunami Pendeta Yakob Parantean totemo te tambang siya rumah sakit doran tepau puang pintu nate kipalakuan kamalekian lako kalemi tongolo mi tumamasemi puang ami benni kamalekian temintu taumi kumalabi ami endek Pak Kurreso mengasan ako batang kalemi. Pasambayangan duka yulo ki nalambi allo kadadian na lante minggu ki patulako. Kamu lampaganna ku kamasanangan na kapudi-pudi kumi anak pakalabi itu sangami na parampo itu Kurreso mga na lako kalemi turu
Pak kami semi lako kalena si misa-misa na. Kak sambayangan duka tu anggota jemaat mi inde kombongan kerama ku maalo kadadian kamen taman tamarampanan kapa. Tontong kami undaranay tu rampanan kapa na narapa pintu solanasang tontong umpastare katuan na lako kalemi. No ko solanasang basa sura madatumi umpudi-pudi kami dan katuan na tontong marampa solanasang dan tanan dapo na. Pasambayangan duka ku apa naanga pintu keluarga pintu nanga Pak Jaman pintu nanga saha pintu nanga kamalikem enduka tu unanga solanasi balian lan nolai te lalan katuan na enduka tu tarak ambe anak na batu indo anak na belan na dakarang kande pantan torosenga pala tontong midaranay na tontong si kamali si kaduttu. Pasambayangan duka tu anak ampoki pelan pas sikolan gemay taman kanak-kanak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi kaumba ni melada kuang pena masallo kamu lah untuan dui na manarang solanasang apudi kami tontong sande lako kalemi anolai tu gintu kapeladaran patu. Pasambayangan duka tu kombongan mi Gereja Toraja domay sinode wilayah asis Pulau Jawa ya te kombongan mi inde karama kamu tula tontong urinding palai pasakke mintu apala na pagau tale parentami patale kasalamaran na mendadi kepudian ako batang kalemi. Pasambayangan duka tutuma parentaki inde DKI saya lako pili na bangsa Indonesia kami daranay puang anarapa tutondokki taabir katotemo rastan umpasadia pemilihan umum tontong kami bengkan ni penamasalo mi solanasang kirapa ungkampay tu watu iyato ang kimentama umpili tu situ na Pak Porayami aparente itu tondokki turu Pak Porayami pastakke solanasang wambe daw suruga ya kelasule kani lako inambanung ki si misaki torok kani menomba indete tontong komi urinding palakan ki rampo manapa persumanga lako kalemi lan namintu Pak Kamasiami puang pagari imi itu salah budangki kami perangi tu pangandoki pintu nate kisorong tangan na puang ki puang Yesu puang pelabakki amin. Kamporandan mo
Tuka penombanta Mendan Solanasang Tamenani Lamai PKJ 270 nak Pak. Bagai tu aku na bengmo ko puang Del bunga-bunga tu katuamu Lan katuang nagday matuntungan Papakaboro tang laleluklen Ae tu tonto ilan delino Mintu tumamalo na napane Pakaboro ilan tuang Yesu kapwa angga na siya matontongan Daam mo tibe punalay tu alo Lamu tu dito may to sumaro Lamu po pangarang tu palitambo Pangke tu panglan katuoamu Nae tu tonto ilan telino Mintu tu mamalo na napade Pakaboro mu ilan puang Yesu Kapwa angga na siya matontongan Male mo kami umpataru kekatuan Pak Kamasiana puang. Atontong kami untoy mandai kadana mang kami rangi. Pamanasay kamalaabiran na puang. Lamintu salapa katuami. Mitarimay tupas sakke na puang. Ana puang matua mora ungkamaseki. Ya umbura ki lindo masakke. Ya umparangi ki rupanna. Tabe sabara pasatu rangi te penekanan warta jemaat. Penekanan warta jemaat akan saya baca dalam bahasa Indonesia. Penekanan warta jemaat Minggu 7 Mei 2023. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya, Bapak Peter Parantean, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam pelayanan. Keluarga, Tuhan memberkati. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada hari ini. Majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Pemberkatan perkawinan. Jika tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan Saudara Juan Valerian Singkali dengan Saudari Septiani Wacana Rama pada hari Sabtu 13 Mei 2023 di Gereja Toraja Jemaat Tamalate, Makassar. Tuhan memberkati. Warta Komisi PWG. Kelas katekisasi dilaksanakan setiap hari Minggu pada jam 11 sesudah ibadah jam 9. Diharapkan untuk peserta katekisasi mengikuti pembelajaran tersebut.
Ibadah PKB. Ibadah PKB akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, pada pukul 18 WIB bertempat di Ruang Serbaguna, Pelayan Firman Pendeta Yulia Tangalayu, tuan rumah Sektor Kebun Baru, Cilincing. Ibadah PWGT sudah ada di warta, mohon untuk dibaca sendiri. Komisi Ibadah, Liturgi, dan Musik Gerejawi sampaikan kepada seluruh petugas ibadah atau yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah, baik majelis gereja yang bertugas maupun pelayan-pelayan lainnya, seperti kantoria, organis, operator multimedia, sound system, dan LCD, agar memperhatikan hal-hal berikut pada saat ikut mengambil bagian dalam pelayanan ibadah, baik ibadah hari Minggu, gereja maupun dalam ibadah-ibadah lainnya seperti ibadah keluarga. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Pertama, kesiapan untuk melayani. Datang lebih awal, minimal 30 menit sebelum ibadah dimulai. Kedua, konsentrasi atau fokus pada pelayanan, mendahulukan kepentingan pelayanan dari unsur-unsur yang lainnya. Pada saat ibadah berlangsung, semua petugas ibadah fokus pada ibadah dan fokus pada tugas masing-masing. Ibadah keluarga juga sudah ada di warta, mohon untuk dibaca sendiri. Anggota jemaat yang berulang tahun sudah didoakan tadi, kita tetap dukung. Dan kami ucapkan juga selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus sempurnakan sukacita mereka serta memberkati di dalam kehidupannya. Berita sakit juga sudah didoakan tadi, tetap kita dukung dalam doa. Tetap kita mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan memberkati. Warta tambahan, kami mohon perhatian kepada jemaat yang berada di balkon pada saat memberikan salaman kepada pelayan firman. Kami mohon untuk melewati tangga sebelah timur yang berada di sebelah kiri atau mungkin yang di atas sebelah kanan ya, jadi turun di sebelah kiri. Demikian penekanan warta jemaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi atau tambahan dapat disampaikan kepada kantor gereja atau tata usaha atau majelis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silu solanasang tuna kamasi puang, may komita bendan, ramporandan mo tu kami nombanta, ya upu mo tu kasi rampunanta, lantealo mangka nabas sesu, tu tanay menombal ako puang matua. May komita tontong si pakilala, siya tontong siangkaran siya si kadamak dan puang Yesus. Itu nanian launanta aki lololangi tekatuan na kamasyam piki puang matua. Jamu tu penanian nanian kombongan aparatu karua ang kamisa anang katallo. Napakin
totong lagu penadian panganta kaborona. Pokok solanasang kepada makro sumanga langgang